आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहनबदा मरुइबा पाउ सिक्योरिटी फोर्स नंगरांग कांगपोक जिला दा थिहुंबगी थबक चथबदा खुसु खुलाइसिंग फागतखि सुराचानपुर पुलिस स्टेशन हेड कांस्टेबल ओइबा पर्सनल अमा कुकी खुलाई पाइबा सिंगले मिनदुना नोंमे कापनबा यावगा मरि लेनना सस्पेंड तौखरे थौदो असिगा मरि लेनना इरांग थोरपतगी जिला अदुदा निमित मंगानी इंटरनेट सर्विस थिंजिनखरे अमसुंग चंडीगढ़ खोंदंग चंगचिलेबा लौमी सिंगा केंद्रीय गृह मंत्री अहुंगा ngarang उनखरे मणिपुर थोलिब इरांग असि लाक्सिनबा सिक्योरिटी फोर्स न थिबो होमगी थबक लेप्तन चथरी ngarang सो कांगपोक जिला गे बोलजांगदगी मीटर चनि पारम चटलगा लेबा कौब्रो सिंगदगी खुसु खुलाइसिंग फागतखि पुलिस के पाउना हाय ngarang अयुपुंग अहुम मखाइरोम ताबा अदुवाइदा कांगपोक डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमदि असम राइफल्स के अपुनबा कांगबो अमना बोलजांगदा थिहुंबगी थबक चथबदा खुसु खुलाइसिंग अदु फागतखिबनी फागलबा खुलाइसिंग अदुगी मनुंगदा मैगजीन गा लोइनबा SLR अमा 9mm पिस्तौल अमा नंबर 36 के हैंड ग्रेनेड अनि 7.62 की कापा यारिबा मरु तरा याउरी अमरोमदा इम्फाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमदे CRPF की अपुनबा कांगबो अमनसु लमलाई पुलिस स्टेशन के मनुंग चनबा कंगला संगोम संगदा थिहुंबगी थबक चथखि लोइनना थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस न सुजारी पोक सिफाई लेकाइदे थिहुंबगी थबक चथखि अदुबो थौदोक अदुदा मिफामी पुनमदि खुसुखलाई फाबगी पाउदी लेते हाइरी राज्य से थोलिब इरांग असिदा स्टेट फोर्स ता लेबा कुकी पर्सनल अमना कुकी खुलाई पाइबे सिंगले मिनदुना नोंमै कापनबा यावबगी वीडियो अमा वायरल ओरखिबा अदुगा मरि लेनना पुलिस हेड कांस्टेबल अमा सस्पेंड तौखरे थौदो असु यानिंग दब फोंदोक तो ngarang numidag यामलबा कुकी मियामना सुराचानपुर SP ऑफिस ता थोमजिनदुना अमंगाता थोनखरे मियाम इरांग अदु लाक्सिन मफम अदुदा लेबा सिक्योरिटी फोर्स ना टियर गैस सेल रबर बुलेट अमदी लाइव राउंड कया कापखि थौदो अदुदा MSC की हाइरी सुराचानपुर जिला की SP शिवानंद सुरबिन थोकिब ऑर्डर अमदा हौकिबा फेब्रुवारी 13 सुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड कांस्टेबल ओइबा सामलाल पोलना विलेज वॉलंटियर सिंग लोइनना खुलाई पाइदुन लेबगी वीडियो अमा वायरल ओरखिबा अदुगा मरि लेनना असम पुलिस मैनुअल गे रूल 63 की मखादा डिपार्टमेंट इंक्वायरी चथखरे लोइनना मखाताबा ऑर्डर अमा थोक्त्रिबा फावबा हेड कांस्टेबल सस्पेंड तौरे मरमदुना SP की अयाबा यावद हेड क्वार्टर थादोकना चटपा यारोय हाइरी मरक असंगना निमिदांग सुराचानपुर थोकिब इरांग उदगी मखा तारपदा मफम अदुदा पामदब थौदोसिंग थोरकपा अमदि सोशल मीडिया दा इरांग थोरकपा याबा पाउ संदोकपा थिंगनबा खोंगथांगदा जिला अदुदा इंटरनेट सर्विस थिंजिनख्रे अथिंगबासी निमित मंगानी लेगिन हाइना मणिपुर सरकार की जॉइंट सेक्रेटरी होमना थोकपा जेलोलमना हाइरी अमरोमदा सुराचानपुर दा ngarang कुकी फुरुकी मसिंग याल मिवेसिंगना सुराचानपुर मिनी सेक्रेटरीता बिल्डिंग यावना सरकारी ऑफिस बिल्डिंग सिंग अमंगाता थोन के बथौदोक अदु इंटरनेशनल ओइबा थौंगनि हाइना वर्क्स मंत्री गोविंदास कोंथौजमना यानिंग दे फोंदोरकली सोशल मीडिया थागलकपा वारोल अमदा थौंग असि लेबा पुथुगाइबा पांबा लुप खरन चथखिबनी असिगुम थौंग असि मायोक्ता एखोय पुने लेमिनदुना लमदम अस शांति प्रोंगना भोने मिनसि हाइनासु अपील तौरी पेट्रोल पंप सिंग असिदगी निमित हुमनि थोंगलोलगनी थोंगलोलगी मनुंगदा मखातान अकनबा प्रेशर लाकपा तारबदी मखातान अमुखना थोंगलोन खिगनी हाइरी ngarang Imphal da pangthokhiba Manipur dealers of petrol pump gi apun mi pham amana petrol pump sing thonglon ligi ware basi laukhibani rongmai sing da khondare mafam sing da ain yadaba mayai kaba polam sing puthok pasin tawbada athingba thamle haina rongmai naga people's organization Assam Manipur amasung Nagaland gi cherol amana hairi cherol asin high national highway number 2 national highway 37 state highway amadi district highway sing da seleb gari sing na miyang gi khalaga athingba asi ngangna satkadabani hairi lelong makha laikai amadi mitai pangal khunaina matam kyagi mamangdagi mayai kaba drug sab amadi jonba thingduna lakli masida kanagu makharana club ki thongmi sing bolana yengnaba amagum lowbaga loinana asengba thangda yenglaga phu sebi thabak chathare असिगुम्बा थौंग असे खुदकता लेप्त्रबदी मखाताना थोरकपा अफाफातगी दायित्व मसाना बुगदबनी हाइना मैतै पांगल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लिलोंग ब्रांच ना हाइरी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी लौमिसिंग ना पुथोरिबा पोतोसिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस पंगनगनि हाइबिगे लो अमा सेमबा यावना तोंगान बा दाबी तौरदुना चंडीगढ़ दा खोंगनंग चंगसिलेब लौमिसिंगा केंद्रीय मंत्री अहुंगा ngarang उनखरे
Laumi sing lusing basing unabadu da Kendra Sarkar ki maike digi Lawi Singu Mantri Arjun Munda, Commerce and Industries Mantri Piyush Goyal amadi Griha Rajya Mantri Nitendra Rai Saru Yaki. Mifam adu Mahatma Gandhi State Institute of Public Administration da pangthokibani. Mifam adu ga mari lainana Punjab ki Mukhyamantri Bhagwan Manchu mafam adu da lakhi. Ngarang gi mifam adu na Kendra Sarkar amadi Laumi lusing basing marakta pangthokpa ahumluk suba mifam ni. Pradhanmantri Narendra Modi na Qatar gi Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ngarang Doha da unaduna leibak ani gi sel thungi phimam phaganan matang da kumna khanakre. Pradhanmantri Narendra Modi na Qatar gi lusing basik unakhiba asina leibak ani gi marakta leiriba mari hena phagat hanbada achoba khongthang am oiragani. Pradhanmantri na Emir bu thagat pa phongduk laduna Qatar da leiriba Bharat macha sing ningthi na ngak senbina bu wapam thamki. Loina athuba matamda Bharat laktuna leibak ani gi leinariba mari amadi sakwa tharong singi matangda makhata na khanana bi wapamsu Pradhanmantri na thamki. BJP ki makok thongba lusing Premananda ki Kishore Yadav na Bihar Vidhan Sabha gi adhyaksa oiragani sarkar pariba dol gi lusing basing amadi birodi lusing basing na mahangna adhyaksa oirapada thagatpa phongdokre. Srinanda Kishore Yadav na hai mahangna Vidhan Sabha da misang mikhai naidana chana kangloni matungna thabak tawgani. Srinanda Kishore Yadav Bihar ki Patna Sahib Vidhan Sabha Kendra dagi tam 3 lakh MLA oiramlaba BJP gi sagnairaba lusing bani. Ngasi phongwa pausi sing maroi pausing dam hauji mangsatabam Premananda leire Premananda. Thagatri Gorani Mukhyamantri na alternate housing complex sanga khibagi pau kuki militant singa pullaga maitaida nongmai kapa yauruba Churchandpur police ki head constable ama suspend tawkre haiba pau amadi Santipur dasu Sugnu dasu nongmai kamna ki haiba pau sing ngasi phongwa pausi singi maroi pausing ori pauna famda Mukhyamantri Birena alternate housing complex sangakre haya pauga loinana terrorist singi attack laksin nab honari haiba Mukhyamantri gi wafam ahan be headline tori pawasi Manipur Mail Manipur News People's Chronicle Naharo gi thodang Imphal Free Press Sanga Express English amadi Manipuri edition huyanlan pauda tongan be headline tawduna ahan balamai da phongli mitai gi mayokta lan yawba constable ama suspend tawkhibagi pawasi sana lebak ta banner headline tawduna phongli pawasi am pawsin sing aham balamai da phong bathengnari nomai lakpagi case ta personal tare suspend tawkhre haiba paw amasu sanaleba ki aham balamai da phong bathengnari Bharat pumbada solok tringai su lokto haina paksana khongjang changsing khre haiba pawna pawna phong pawchegi ani su headline tawri pawasi am pawse sing aham balamai da phongli Sanga Express Manipuri da Santipur da su kan nomai kamna ki ahum sirga ahum sokhi haiba paw aham headline tawri pawasi Manipur News Sanga Express English People's Chronicle huyanlan paw naharol gi thodang da su ahan balamai da phongli Manipur gi iranga naga sing na tuminal yengduna leiba chumloi haiba Minister Awambong Newmai gi wafam Sanga Express Manipuri gi ahan balamai da headline tawduna phongli naharol gi thodang da Supreme Court na electoral bond scheme unconstitutional oi haina muthalu haiba pawna ahan headline tawri pawasi Imphal Free Press da su ahan headline tawduna phongli Imphal Free Press da Sugnu da cookies sing landarak pada ahal ahum pakat pada gi laikhi rahba pauna ani sube headline tawri Gorani Thagatjari Premananda Haujik aroi bada maroi pau amuk hana security force ngarang kangpok pijila da thihumbi thabak sathabada kusukulai sing phagat ki Churchandpur police station da head constable oiba personnel ama kuki khulai paibe single minaduna numai kapna ba yawga mari leinana suspend tawkhre Thawdok asiga mai leinana irang thorakpati jila aduda nimit mangani internet service thingjin khre amasung Chandigarh da khongjang changchile ba lawmi singa kendra gi mantri ahung ga ngarang unakre pawloi jari